Мына басып келген улактар Карабалтадан да басып келип атышат. Келгиле бүгүн Жайылский району менен Московский район ортосунда центрде улактагы текада килтеген экен. Центрде улак болуп атат. Тарткыла. Тойго келгиле, улактар басылып келип атат. Toskla, daha bir ulak kırdı, 4. ulak. Dördüncü ulak kırdı. Ne, cıgıldı. Şuraya ezili, banyo olsun. Парилка. Ay, ne, sarı bak. Çavuş. Daniel Çavuş. Daniel buldu. Ya tartkan kardeş. Daniel basıp sürüyor. Katıcılık vallahi böyle. Артыңда, Данил, артыңда. Çavuş, kola portaus. Çavuş, kola portaus öyle. Aylan de. Aman aldı, aman. Жақсы алып алды pas. Дайыр алды. Дайыр басты, дайыр. Sal, tüzüne, sal ver dayır. Sal ver tüz.
Cavuş çıktı ulan çıktı cavuş dilek. Otur dayı. Dur el jardan ver. Aman gel артынан gel aman. Cavuş baka cavuş. Молодец dayı bastı. Jamon oynayapti. Ya yaxshi bozildi. Cavuş ham bor. Cavuş vaqt chiqqanlar bilan. Hasan albaysizmi? Charchab qoldi, borsan? Sen mallar bormi? Kel sağ ol. Mallar bor? İyi. Pasal basar. Cavuş bor. Şöyle kaldım şöyleke. Hiç açışmadı öyle. Danayla çıtap saç kek bolsa da men Daniel Alanbay. Açarsak olmayın. Gayrı aylanma болады. Ne жылдырıyor ya hala bastırıyor. Kızıldikan'da olak, 3 ulak bir geldi. Sasnovka malları basıp gidiyor. Sargulak'ın malları da. Dördüncü ulak çölekti abi. Ayrılıp kettir ular. Alaman başladı. Kızıldikan'da. Tekke çonkene. Так, Кызылдыйка менен Срединка мо Баха деген алдымы? 1-0 Кызылдыйканы утот. Так, жол астынан бир команда келген ошолор. Тартып атат азыр. Так, Аман бар, бияктан Баха бар. Бирөөнүн атын билейин. Жылдырды. Басты не, Кашкат Аман басып Аман. Аман бас булчита, блядь. Баскан жок, такымдан чыгып турат, тартышып атат. Кашкат менен Аман. Аут дейт. Так, бияқта новый путь дейт. Петропавловка. Ауттамы? Ант жоқ башына. Так, тияқ средник Амандар башталды кайра. Улак жерде.
Машындық болады, Бедөнүй менен Петропавлдың времясы бітіп. Расстроя. Лоп на лоп. Тілектенген жайын ет. Та қызылдиған ең түр бастыр келді ат. Қызылдиған таштап қойды. Амандар ұттырды қысқасы. Мейлі, емкіде ұтасыңа. Sarılattın jigitleri. 3. orun. Jigitler gelgiler. Қызылдиқанда Бекулянның тойы, үйлөнүү тойы. Сарыбулак 3-чү место. 2. Петропавловка. Петропавловка. Мухайлар. Aydarбек. Birinci orunda alıstan gelgen Aydarбек. Oo, молодец, мына мени тушулардыкы. Базар жок тартты. Baylarda artayt bolgan kança? 7000 Рубль. 7000 rubl birinci orun. 3. Jigitler. 2 yaş baktlı olsun. Bizim kuda söğüp bulak. Kuda balabas bulak. 2 yaş baktlı olsun. Toylar olansın. Жыл айланбай бешик тойго келелик. Кызылдыкан айылына ардайым жакшылыкка келелик. Кырсык жок, жакшы оюн болду. Байгели болгон командаларга баарына байген кут болсун. Звер тартаткен булар, Айдарбек. Молодцы. Doba var 5000. Döngölökö çıtamay bir kamçı. Liboy muşuna bir kamçı. Жигиттер, мына Дамир сөйдө болот. Дамирдин камчысы менен бир камчы го. Дөңгөлөк жерге чыкмак андай. Ана жерге түшкөндөн кийинчи. Тең 5те жок. 3 токтогула. 5000 сом. Додонун байгеси. Мына чемпиондор тартайын бүгүнкү оюн чемпиондорду. Кел баке. Салам алейкум. Молодцы. Жайылский район. Баке 2 гол тең чыктады финалдан. Билеңер күч баке. Молодцы, чемпион болуп жүрөр эле. Ардайым байгели бол, Ооо, бияк байкен гана болду. Туман эртеден бери тартканга да жакшы суук. Оюндар бүттү, азыр додосу башталат буюрса. Аламан теке чоң, өтө эле чоң экен. Азыр сунуш киргизип атабыз. Текенин ичине алып. Мына Аксунук Бека. Басмай тартып берейин азыр, доска. Tekken жылышыга ингон эми тезири жатат. Ооруни. Опа бирөө көтөрдү, сүйрөп атат. Сүйрөдү. Кайрыле чөткө дейм алдыргеле. Түштү кайрыле. Мен жатат бите. Действительно чоң теке экен. Кene. Жана ордунда дагы эле турат токо, жылбайт. Аттак средний. Дагы келет бошкек азыр. Кылдыганга түштү бир жол. Экөлөп көтөрүп жатат. Текен жоңун айтты.